Tipra Motha bodol bukhakai dol khaye krung jagawa krung khayo bubak grana hambai rewe lama himbota khlaikya homsang rele khlaikya tamni hingai Supreme Court bubak gran je case file khaimani a case file yasang sakha nei abuno khatungoi abna hamjagai brung khlaye gobang khlaye lama himbota khlaikya Tipra Motha bodol bukhakai Klumka naitona joto khapur marketing te taku bohsongno sal kisa sekang Tipra Motha ni bhauna bubagra production mani ko teormani bukhakte Supreme Court case file khlaijamani kaisa hingkai BC election tei kaisa hingkai je TTAADC hapungwai snamjak bill a bill pass ke homani haste hapangte governor thanigo khasajak abrongti case file khlaimani a case khlaimani Finally, Paithago 18 March 2026 salmarewo ab je case file khaijamani kaisa clear angkha eba koplai angkha kaisa angkai BC election abo koplai angai buskangni June manni bisingono BC election khlaijanai 2 number hingai te kaisa angkai abo angkai bill je ADC hapungbai bill snamjak 37 ta bill pass khlaihomani ADC hapang abo governor ni thaniwo tabuk phana approve biyako iba signature jayako a signature jayano tiyei Supreme Court case khaimani paithago a case accept khlaijaka iba yasangsa kha aburo tino Tipra Motha ni borok dol khlaiye krung jagawo lama himboto khlaimani bubagrana hambai roi bor kaham jotono tini Supreme Court দুইটা ম্যাটার লিস্টেড এনকা কাইসান কানকে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ম্যাটার তনে তে কাইসান কানকে TTAADC ni bills জরক যত পেন্ডিং তমানি 16 টা বিল পেন্ডিং নি ম্যাটার ন তনে কাইসা টিনি লিস্টেড এনকা টোটাল দুইটা কেসেস লিস্টেড এনকা সুপ্রিম কোর্ট ni কোর্ট নাম্বার 14 নাম্বার 1 কানকে BC ইলেকশন ম্যাটার মিয়াও স্টেট ইলেকশন কমিশন সং এফিডেভিট দুই শাখা যে বড় কাইসা schedule prepare khai saka je borok by end of that is the last week of June 2026 moddhe borok ebon election process complete khane including the result of declaration of result inke code apone accept khaika then the matter again they will fix khaika 20 May of 2026 so that it means the code bor nabono bor je schedule man accept khaika they code observation tani rekha je within the court observation tao BC election bo process inshina ek kothai then number 2 matter teka sabung hanke TTAADC ni bill spending sungjotono saimana je TTAADC hapang agini hapang te tabune hapang tomoibo kota Tipra Motha phaimani porebo hapang keboma bill rok pass khaika session but a bills rok kaise pono governor ne thanibo tabo pono assent mayako signature mayako because without the signature of the governor a bill rok aino porinoto hiya le keboma minimum 5 years 4 years pending itonga maximum to 10-20 years pending abai bills rok keboma tamo a bills rono tini matter jeta TTAADC case khamani before the honorable Supreme Court against the state government and tribal welfare department and all chartered department state government ni against the case khamana abo tini Supreme Court admitting kha সুতরাং admitting kha mane tabo admitting kha case allow kha je sina case matter TTAADC ni te ab tabo state government no notice sab khaijana and on behalf of the TTAADC to bill spending matter advocate Mr. Sam Divan appeared in the senior advocate on behalf of the TTAADC and te kaisa BC election matter am kanke je machine bubagra Maharaja Pradyut Maniko je case khamani regarding the BC election matter tinai abon tinai kanke senior advocate Gopal Shankaranarayan appearing on behalf of TTAADC and is appearing te an logi tongo Mr. Remolis Deborma bobe tongmani ani babo tarpore kanke on behalf of government of India appearing learned attorney general te another advocates learned attorney general Mr. Venkatramani appearing on behalf of not only on behalf of the government of India on behalf of the state election commission and the government of Tripura hambai tabuk sing wan sumana abil tamo
Tabon bagai edisi sarkar tongtui haste hapangno borkese mahor abo hingke je 6 schedule raida tui je edisi hapango asnaro bor bill pass khlaimano kumwa samung khlaimano a bill no edisi hapang pass khlaipano governor ni approve nango iba signature nango governor sabni kokhnai tongkai haste hapangni iba mukhyamantri ni taksin Tripura haste mukhyamantri Dr. Manik Saha bobai krengoi sangma khlaio je ADC hapangrok kwbangma bill pass khaihomani je councilor ADC councilor je bor bill pass khaihormani a bill kwbangma je Tipra Motha phaifrun simi 37 ta bill pass khlaiye abo bebak rajyopalni thango tabuk kasajak signature gya iba approve gya phiaba 6 schedule raijatui abo kai toni jaknaya abo 6 schedule ni je raidana mani maklayo iba subai maklayo 6 schedule raida hingkai je ADC hapagro bill pass khaihomani a bill governor nyosoyo governor signature oi aingo central ro patogo phiaba Tripura haste okata mungkha ADC hapang je bill pass khaibani apo governor chimino tongrugo type khatar thagya iba central thani rokhorjagya abo hai ing tongmagino Tripura Motha founder bubagra prosecution maniko derma case file khaimani tabu a bill tamo hingke a bill tongo sung khnaimanka land rights hani rights land rights tamo hingke sung tabuk je sung tong tomani ha iba sini jagarok sung kagos potro samani ke sung bor thanang SDM bo SDM sabna andro Tripura government ni andro sin Tripura sarak ni kwbangma jaga tong tawkhano kagos potro kwrwi mungsa kwrwi kwbangma borong tongo a kagos khlai thangkai a jagani kagos khlai thangkai SDM thangkai SDM doi khlai riya jenini jespon tongdi nono kom khlainai eba 3 ekor 4 ekor abahe khlainai je government ni raijatui nini je jaga tongsak nang nini jaga ni kagos khlaimaya aboni bagai sin Tripura sarak kwbangma jaga tongmano nijino jaga kagos khlaimani janai ADC hapang land rights ni bill pass khlaihomani central thanio phiaba a bill thangyako tawkhano hastefa iba governor thanio kasajak abono karibo sung kwbangma political ni program ro sung khnao sini tabuk ex MP Rebudi Tripura songkhugo tei podre pod neta rongkho khnao Tripura Motha rok grata Tripura lentam bill pass khayako bill pass khayno sunglaimani phia borok sawimanya jefro Tripura Motha rok ADC hapango asugo uila councilor no borok greater Tripura leni resolution pass khlairikha a bill bo tongo aro tei kaisa hingkai je tabuk Tripura hasteuni hakino police additional police nangnai hinai a bill pass khlaijak ADC hapang rok phiaba a bill pass tabu bebak governor thanio abono karibo je si travel ni customer law abrobo aro bill pass khlaijak abo joto miloi 37 ta bill ko je ADC hapang bill pass khlaijak abo tawkhano signature jayako tawkhano approve khlaijayako haste hapang situtuino kasoitano abo bebak governor bai haste hapang milioi borok abo samung khlaio jodi tabuk haste hapang no singya karei iba mukhyamantri singya karei rajyapal signature rimaya tamni ke borok kni ke milioi abo hai samung khlainango hingke je 6 schedule rajati hingkai abo hai tonimaya a bill ro abo hai ni bagino Tripura Motha to ta paiti ojaro paithanga 5 বছর pungui thangan naidi 5 বছর pungui phanse je bill pass khlai homani ADC council abo central rokhorjagya ara kwbangma bill tongo chikon je nangkuman khe land rights
je sini kubungma ADC hano bui occupy khaijongmani je nini ONGC hindi kubangma gas agency ro phai bum phatiroi gas rutungmani nok subaimani jaka sekmani abo hairok tei kubangma lama tlangmani singkuno compensation maya tamkhe sini kagos krini bagai e aborno baisna bagai no land rights bill pass khlaijakmani ADC hapangrok phiaba a bill tamon khasajak governor ni thanio abo haidong bagai no je kubangma bill pass khlaihormani haste hapang iba haste pan thanio je ksaitongmani abo PI ni iba abo law ni o khobjagya abo law no mani yamaklayo je shishidule aino mani yamaklayo nino Supreme Court o case file khlaibani Tipra Motha founder bubagra prosecution manika derma a bill no 18 March 2020 salmare o aje case khlaijamani abo Supreme Court o tabi yasak jakha a case o tui tabuk Supreme Court o ikonai chetronai iba naikol nayai kaham khlaye a bill kasamano tui phiaba tabuk obasi Tipra Motha to buskangni chongbari wo koplaijangno ingya saumaya Tipra Motha to ADC ni jebongni med iba paithangka tabuk je Supreme Court o case khlaijangmani jodi Tipra Motha buskangni chongmari wo koplai ingliang thangkai iba ADC o hapang asungmali yangkai a case bade pataijangno abote batai jakya tamningkai ADC hapango Tipra Motha tamagaise ADC hapango through Tipra case khlaimani Supreme Court o ADC hapango se Tipra Motha korikhangkai a case tamangnai aboni bagino sing Tipra sarok chongbari phaike sing boot rihalayo phiaba nini boot nung boror nai abo kahungwa sugya sing rajniti no black and torjago BJP phanung thun CPIM phanung thun Congress phanung thun sing khoroksa te khoroksana hamya salainani abo smirungo phiaba sini nangkukmani abo tamo abono chethrnai bo kwrwi kahamka naikolnai bo kwrwi kahamka nayani bo kwrwi tamni kai rajniti khaikya rang mankha gari mankha free hotel mankha tongjana nok mankha abo bagino tongkhajagoi simi tonglayo phiaba je nangkukmani abo sing khlaimaya jodi haste hapang jodi ADC no develop khlaimusungo ADC o tongnai jodi Tipra no develop khlaimusungo ka 37 ta bill abo tonikla khamo signature woi central thani rohorja khamo phiaba khlaijagliya haino mic busa simi ang jornatino nanyai ang Tipra area naikolai abo hai hini simi sing khunjubai khnau siri khoglai mare phiaba je kubui ADC hapang je khlaimani a bill tangi pass khlaiaba haste hapang kahamkai saimano jodi ADC rok je bill pass khlaimani borok signature woi central ro hokra hangkai ADC develop nai ADC ro tebo bui nahar manglak ADC ni ha tebo nahar manglak tebo krak nai abo saimano haste hapang aboni bagino direct funding riya kosia nadi 37 ta bill pass khlaimani abo borok approve riya haste hapang abono approve woi rajyapal signature woi central horikaito bebaksi phaibenai je bill pass khaihormani bebak haste hapangni je phan ADC o kominai ADC ni phan barnai abono kirjagai siboro abo haigai tong wansukni nang sabuna body nai haino rajni khake himosingya bisingni wansukya de tamo khlena flag tuye mai khorsa masa khai asugya ingya takurok sini je generation ni boron ba kisa wansukni ADC o di tabuk tong tonai Tipra Motha boron je 37 bill pass khlakya aro police tongo land rights tongo abrok sin nangkungmani orang 10 lakh 20 lakh ba abo khanasungya paithango
जों Tipra Sharok land rights maya hangkai nung oha je ADC area ne jisunu de khawi ta mani abo da tena paithanai wan suk de nin thang right secretary thani phan secretary power secretary nung ni nok to mani nung rasti khai nei a jaga nung busuk bosor tongnai jepro nung burango ni rasti khai mani buti payo rang payo ni busuk busa hain jaga sengna janai tamni kai ni thang jaga kago secretary nung bai ke phait khainai kotor nung bai ke thanai sung wan suk tai hanya rasni khlai ka simungi thaya takuk dai bukuk song sung wan suk di jenu hamjong body de phiaba nini generation boromai samung khlainai abo hai botol nung body de jenu hamjong abono de haipan nin srai run bagai wan suk body de so friends tinin bagasum jotono na hambai